Zdravo ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam reći kako da gledate Lego Ninjago na srpskom od prve sezone sve do 15. A što se tiče 16. ona još uvijek nije stigla na srpskom. Sad ćem, snimio sam par epizoda od 11. sezone na mom kanalu. A danas ću vam pokazati kako sve te epizode sezone možete da gledate. Idemo. Znači, za prvu i nultu imate na YouTube sve epizode. Znači, idete na Google. Prvo, upišete Lego Ninjago sezona druga, epizoda prva. Video ću samo da kažem da je zapravo na hrvatskom, ali hrvatski je isto srpski, samo to je s tim par reči drugačijih. Razumet ćete. Onda tu kliknete na ovo, još ovdje, tu imate sve do 5. Znači, do 5. imate, čak imate 0 do 5. A za od 6. do 10. morate da upišete Lego Ninjago sve epizode na srpskom, linkovi u opisu 6, 7, 8, 9 i 10. Onda to je ovo. Ovdje tu. I ovdje imate sve. Sad, od 8. sezone nema online, ali zato, znači 75 epizoda, to je prva, samo što je on računao od prve sezone, prvu epizodu i sveno. Znači, kliknete i onda će vam ovo izbaciti, pa kliknete ovo klitske hier die Datei herunterzuladen. I sad će vam se tu preuzeti tu detalji i evo tu vam se preuzima. Ja ću sad ovo da obrišem pošto mi ne treba. Idemo dalje. Sad za ostale sezone. Evo ga, već se upisao Lego Ninjago sve epizode na srpskom, linkovi u opisu. Onda ovo prvo. Ovdje ista stvar, morate da skinete epizode isto onako. Evo, uzeo sam broj sezone 11. Evo vi, ista stvar kao i prošli put. I sada od ove 15. sezone imate od 5. epizode, a ako hoćete i prvu, drugu, treću, četvrtu, 5. morate da idete na HBO, HBO Max, pošto to ovdje nema, to nisam našao. Ali da, ovako možete da gledate. I možda ću nastaviti od one da snimam Lego Ninjago epizode na srpskom. I to je to što se tiče ovog videa. Ako vam se video sviđa, lajkujte i zapratite me. A do tada zdravo i doviđenja.